پرستان د جهجای نزار موسا اندام دسته سیاسی پارتی کتیا کردستان سوریا جویا نایب پرسم هجای نزار تو گلک خیرات یا کردستان 24 جاری دست بکرنا و کنگره به پله پله نبشدار یا گلک لعنان دناف دا انا کسی نبونا نونرکی حسده لسر ماسه ج 400 حتی 600 میوانان هیچ کردک تدانینه هین چواد بینن سلاح و رئیس شفا کنگره کنها چیه و بنگها ویجل سر دیالوگا بناوین اجتماعی یکو دوی دماغ کنتا چیه بوی ولو چند روزه کیدا یعنی باوریان مدا او کنگر جی عینی سیستما و دیالوگا کو بحث تکرن نه او دیالوگ و نه او کنگره کو نه سوریه وید خوازن و نه کو پیکاتی سوری جو وید خوازن د باوریان مدا یعنی تشتکی گلکی شکلیه و تشتكي نأويا كتلة سوريا بتمامتي ودخوازي ونيا بيكاتين وسركة دخوازي يعني تسري ودا ياك واسخوازم بيجم هجر ديالوجا كنشتماني هبي والسر وري أفاكرن كونجرك نيزيكمونك نافرا كسك وحاضر وبيكاتي كتيدا حاضر بمن أو بي دبيت تشتك بري هر تشتي دبيت نافرا بيكاتين سوري او پیکاتین او قانونراتیان خلقی خود کن ملت خود کن بوی رنگی هن دیالوگ جی باشتر دبی و هن دو آستک باش دجید چی و هن بچعوه کی باجی لیتی میزاندن لی وقتی بوی رنگی هن یکو عملین حالت میزینن بوی رنگی تیکرن و راستی از باورم بلکی یکو نها ایرو وی کنگری تماشت که و لید میزینه و وی وقتی نه بوی رنگ و دنگ هنه دباوریا مدا یعنی بلکی هیوین هگل جمجی هبن او هیوی وی نامینن و برنگ کی نخوشیه کی و دلگرانی کی الجملات سوری حموه چید کی یعنی تشتا کنها ایرو چی بوی دباوریا مدا یعنی پیکاتی کو ایرو سوری بطایبت جی پیکاتی سرکا نرازی نجوی کاری کوتی کرن یعنی جهنگا کوره و بریا کن حال شهاتی شامه و کتی جه ویرا و بریا بریدا برنگ کی تکلیل گل پیکات یا دکی انو دبن ناوی لاشین سیاسی کو شورش سوری دهاتی آواکرند و اولاش نمینن و بوی رنگی و بوی دنگی معامله الگور پیکات یا تیکرن فباوريام دا تقاطع بهبونا بيكاتيا ونونراتي واي سياسي دكي وافجي كيشك سوري دا آوان باشه هجای نزار نبشداریا کردان هیچ نونرکی کردان پارتک سیاسیا کردان بتایبتی چه پیامکی ده پشت گوه اخستنا وان ده کنگره اجتماعی سوریا بورگرتنا نخشره یانجی سباروجا کردان ده سوریا نویا بی اسد بله افجی یعنی وی نشانه ده انه کنگر و بری کنگر جی او دیالوگ اکو مبحث دکری نقصانه و یا جویجی مصدر او انه وقتی پیکهاتین کرد پیکهاتی بلکی یکو جدایی ویش پیکهاتی تیل سوری حمواجی او انه پیکهاتی که دوزا که نتویه که او تیده نحاضر به د باوریام دا یعنی امکارن ناولی بکن فونگرک جپیکاتی عرب راحتی کرن فامکارن وی ناویلی بکن لی تشتا دیجی ام بین نظمان ایرو یعنی شش حفت پیکاتی سرکه ایرو تسوری دهنا یعنی نه نوراتیا کرداتی دهیا و نه نوراتیا ام بیجن پیکاتی دیجی سرکتی دهیا و میکانیزما کو السر هاتی آواکرن او جو میکانیزما که هنه کی بلزو و بزا و برنگ کی براستی یعنی نشار زایتیه و برنگ کی گله کی نقصانه باشه یکیتی اوروپا کو بشک سزایان لسر کرتا بانکی و فروکوانی سوریا راگرتین ده چاوا معامله دیگل در انجامن و کنگره بکات کو بجداریا راستقینا پیکاته و نتویان لسوریا تیدان نینه بله شخوا مسئله اوه یعنی اف تشتیک و براستیک و ازلید میزینم بوی رنگی شکلی تینا کرنا عینی جبر یعنی خواستکنا ناونتوی دولت ناونتوی هنو طایبت جی یعنی هن
ئەمریکی و هەن وڵاتی ئۆروپی جوا دخوازن بڕەنگێکی ئەو ڕێڤەبەریە هەنێ وی وڵاتی هەنێ ئاوا بکێ جهێ دڵخۆشی جەم سووری و پێکهاتی سووریا تەمامەتی وێ و مافی پێکهاتی سووری و هەبووناوێ دانینە بەنگهاوێ دەولەتێدا زاڵمن بێ و هەبێ لێ ئەف تشتاک و ئیرۆ تێکردن یعنی ئیرۆژی بەلکی کارێک دیواری داهاتیەکردن ژبەر کارێک لەسەر هاتیەکردن ئیرۆ بریار دەکرد بەشێکی ژوا عقوباتی لەسەر سووری هەنێکی ڕاکردنا لێ وەختی بڤی دەما هەنێ بڤی ڕەنگەی شەکلیک و ئەف هێزێن دەولی متابعات کرد باوەریان بدە بزوو ئیدی نەمەڤا عقوباتات ڕاکن و بووی ڕەنگی وێ لێ نەمەیزێنن بڕەنگێک و ئیرۆ ئەف ڕێڤەبەریانێ لێڤەگەرێکیش خۆرە چێنەکێ ژبەر ئەز لێ دمەیزێنم تەنێ ئەو ڕەنگی هەنێ هاتیەکردن بێ شەکلیەتە هەنێ هاتیەکردن تەنێ بەس بۆ وا خۆستێکی ژوا تێنە خۆستنش ئالیە غەربێ هەنێکی بەس تێنە ژوارە بدنە خویاکردن ڤ ئەم کارێکی دکن کارێکی مەدەنیە کارێکی مؤسساتیە کارێکی ئەم خەلکێ تێدا حاضر دکەین لێ باوەریامدا وێ تسوودژی ژێ نەبن وێ نەجهێ ڕازیبوونە بێلجەم سووریای و ئەس دوێ باوەریە دەمەژی ئەو ڕێبەری خۆشی بڤی ڕەنگەی دینامیکیەک و زووژ ئەوێ خۆکاری vەگەرێ وێژ vê حیوارێ ji wê alternatîvekî jî re bibîne ji ber nerazîbûnekeya û ji ber divê bi rengekî lê bifikirî çilo pêkhatiya guftûgê di navbera wa de çê bike. Başa hêjeyê nizar nebeşdarî pêkirina lanên siyasiyên Kurdan dengê Kurdan de Kongreya Dialoga Niştimaniya Sûriya dikare çi peyamek bîtin bû perawêzxistin piştguhêxistina Kurdan di heykelê hikûmeta nû ya Sûriya. Aya civaka navdewletî ji vê piştguhêxistin perawêzxistinê diya bêdeng bimînîtin? Na wê bêdeng nemênin yani pêkhatiya Kurd îro belkî bi du peşê sereka îro girêdayê û hin beşne ji dervê herdû beşayê jî yani her Ercûmena Neştîmanî Kurdî û hin aliyê bi ser rêveberiya xwe serva ev tişta hinê yani îro di baweriya min de îro Encûmena Kurdî daxuyaniya xwe derxist û bi rengekî zelal helwêsta xwe daxuya kirin û di baweriya min de aliyê dî jî yani helwêsta wê zelala û îro Kurd hemû jî li ser wê gihane hevdû û îro tevgera siyasiya Kurdî ew nûneratiya pêkhatiyê Kurd dike û bi kesin bi kesatiya xwe jî hinekî bi rengekî ferdî bi rengekî intîqaî hatibin xwestin û heger hinek ji we hazir jî bin ew bi kesatiya xwe hazirin û tevgera Kurdî ew nûneratiya yekem û ya şerعî ya nûneratiya miletê Kurd dike û ez bawerim Kurd hemû jî ser vê gihane hevdû û ser vê mutefiqin. Belê di aliyê dewlî de jî gelekî Kurtayî di baweriya min de yani îro hêzên navdewletiyek û îro Kurd jî wa dibînin wekû aliyê siyasî yani ev menax heye û zanin jî îro tevgera Kurdî nehatiye xwestin û karek ser hatiye kirin baweriyam de aliyê Frensî hinekî teke ser vê mewduê kir û belkî Hesen Dixêm jî berdevkê vê komîta amedekar îşade pê kir duh pêr lê belkî ji ber wext û kin hinekî nehate tefadîkirin di baweriya min de belkî di rojê werê de ev tişt werê bi rengekî werê mualece kirin û em hêvînek werê mualece kirin. Gelek spas hêjeyê Nizar Musa endamê desta siyasiya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriya ji Vîyenayê her hebî.